دبه کو برنگک روزانه مروف کار بکه دا کو همو پێدەڤین ژیانê ji malbata xwe re pêk bîne û jiyana xwe berdewam bike. Tevlî ku ev diyarda kêmbûna kar li Sûriyayê hebû, lê diva her sê 4 salên dawî de û ji piştî vê rewşa xirab zêde bûye. Welatê me welatekî xêr û bêr e. Gelo çi sedeme ku kar têde kêm e? Gelo çi sedeme ku hin kes li ser kar nadisekinin û têde nebisporin? Li gor hemwelatiyekî dibêje ku mirov newêrê kar bike ji ber vê yekê berê xwe didê koçberiyê. Kes newêrê tiştekî ava bike, kes newêrê mesela memelekî deynê mesela bînî hemî bazin yani. Ji ber wada monoza kengî teqî monoza kengî hemî bazin yani tiştekî xuyayî ye. Ye şغل jî hem bîne emelî eskerî mesela wada piştî nexweş e. Yani herkes vê fikir ev ne got teqebil nake. Beza gorî em bîne heciyê hema duwarqesî werqebne lê di bazî. û li gor hemwelatiyekî din dibêje ku kar heye lê xortên me heşkar nakin. Barka xortê dêrkê hemîçik birak di sê bira 4 biral Ewropane. Engî peretir matî şoxlê wan nîne. Dolarekî sarf dike 1000 e berîkê wa tecîne heqê pakîtê wa hep şoxlin çi? û li gorî hin welatiyên xwedî bawername dibêjin derfeta me tune ye ku em bi bawernameya xwe kar bikin ji ber vê yekê em berê xwe didin karek din. كأستاذ فرنسي من ذلك كده جه خنا دي شغل ده المدرسة جي ما قدمان 10 ساعات وكان يجي دخلنا خدمة الجيش ومن من قدمان من كان يجيبوا شرعي نهال السوري مجبور زهم شغلي عادي بك عمل عادي بكم أي شغل كوس بحي زار كخوي بك خورت أم دروجاوي كورساني دنها محمول اللي هاتنا همي كسب باسبور وخريجي جامعي ومحمو ما نبي شغل وم نكاري خدكن وضع كم كتنا تدم نظام مشابكن مؤسساتي حكومي من كوضعين من خاصة يعني من تربية خلاص كريه بس أزنها مثلا جالي نظام مثلا مطلوبهم يعني لا حكم يعني بلكي جمرنا دركبي دركاتن جينا نتحلى يعني ما 4 سالان برخد يعني إنساني كو نشغل خوجيت كي مجبورة يعني دفي خوي كديس أم نافي إذاعة يا هيفي اف ام دقهنا كو كسني آري ما بكن باش گلو دبه مروف بیجه تو نبون یان جه کمبونا مجین استثماری دبی سدمک سرکه جه کمبونا کاران را